temo ni pisine. Niba ari pisine rero reka nze nkwereke. Pisine iyo umuntu agiye kugiramo arabanza agakuramo utwenda akinjira pisine. Akuramo imyenda urebe. Akinjira. Ahita yisanga ahandi hantu. Yisanga maze uko ari gukaraba aroga. Iri koga muri kaburimbo reka have yo hoho urebe ibintu mukorera. Reka ho izamanuka hari. Reba ukuntu itambuka nigera mu terero zingaro. Ho. Kurikira filime. Uko cyakoze. Kiroga. Dorano kisanze mu ngega hari. Ukuntu urumogi rwongoza dorano kisanze. Iyi pisine ushobora gusanga no mu mabaho yiwe atarayirota. Ariko hari yamaze gutanga ibure ye. Tayari yoga amazi ashaka. Pisine yoga ku buntu yarangiza hariya aho yambaye nyina kenda ko mu mazi. No ku ruhande aba hafite icyana. Urebe kurikira filime. Baby girl ndagukunda. Ho sasa no ku cyana kiwe. Baby nitwari ubuzima se. Baby noneho rero ndananiwe noneho baby noneho skiti atuma baby amuhereza ko kunywa nya arangije yitamo. Ho kurikira filime. Mwana ku mazi ewana kumbi kiri muri kaburimbo mu byibuke. Ushobora gusanga burakiri no kunywa zanze kurikira filime. Kizingo na amazi. Narakubwiye nurota uri gukamura uryamye izinziriye uzakanguka igitaraganye. Iki cyarose kiri kujya mu mazi urebana ugisanze kurikira filime. Uretse ho hive yurebe yinjiye mu mazi yarakara. Hano mazi ko banza hari ikidendezi wana niya nyanja itukura Yesu yavuze. Arangije gukaraba akimara gukaraba nari maze igihe nakaraba kabisa. Arangije yambara udukweto twiwe aragenda arangije gukora douche.